abantu kwetomboita sente z'emyogo ezimwe zaburize amaisho kizireho bw'aba PDM secretariat babiri nibavuga n'abebembezi bazakoze emyogo mu district ya Mbarara obwe barikongera kubashomesa ha sente za PDM aha kishanjurwe ngo harimwo emiruka etakatungaga sente ezi kugenda nazo mu banka bangira ngo ahenshonga irese district yayemereze sente utaziteka accounts z'abantu hati nicyo n'abantu n'imbuzi izobera kwitegereza kugira ngo umuriko gwitu umugombora yabari yona barishifarumu nakora habwenki takufuna sente tubasa kwija kuhendera sakoze zitatungire sente zazo ntabwo kuba abantu abakushaba sente harimo ababayigize raboro umuntu kugenda akaguza ikibanja cye akija katandika akashaba sente za parishu modo nuzo muhereza definitely uri kumanya ngo utarije kuzifotora Roida muhimburo kansara wegombora yarubaya nagira ngo wanyuma y'abantu kugumana nibetomboita habwo butashomesa ubwa kucuru kumara nuko kwandikira aba PDM secretariat kugaruza mu emishomeji ngwe mupima gwanje tingwenda kurro muntu uyino busasi nimpurira kubi abebembeza betabiro mu mishomeje nabagira ngo imishome bahwerire cango ahabwo kuba abantu baratungire sente z'ubabire bashabire ahabwo butashomesa ubwa J abatarashomesibwe je tukafunamo ubuzu bwinji abamwe bafune sente zibasheme kuba bashabeze batasheme kuba bashaba ahubwo kubura kumanya abamwe batunga esente ince munonga kandi bakubemba tunga nyinji ahubwo kubura kushomesa twabashomesa twikiriza ingana bagaruka yo baza drawing board basitame ubwo muntu akashabire zikushaci deni bikiriza ingana nkaba technical ikibenshi babuza abantu bitoye kandi batekateka ngo ni program ya president ni sente nezo kubagana kutwara kurya burya mbwene hati okushomesa obutetegereza cyo kubashomesibwe no kumango sente ni revolving fund nuzitwara banyuma y'imyaka 2-3 uzigarura bazihereza abandi ati abantu bacitegereza yo program iza kurwaninga ki Government ya Uganda korabero ministry y'ebyesente kashoza sente hansi y'enkora ya parish development model nekigenderwa cyo kurwana sobworo omu bantu ba burijo gasha kwa Susan Charsima